Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti sadot abalasa. Idion una na apanawan, o Bing. Adag pagayam ababalasang ngagnagan iti Filina ken Jane. Arapaap ni Jane ti pumaknang idinto ta ni Filina ket kontento iti biag na anakurapay. Nagaget ni Felina nga agmula iti natnateng. Tadayta ti pagbibiyagan da asa nga pamilya. Ket ni Jane di nakayat ti agigkem iti daga. Iti maysa nga aldaw ket Kastam ka dilatan, Jane. Agtugtugaw ka latan dito'y balay. Di da ka man latulungan kini ading mo nga aggarden. Diyak nga ron kaya tagigam iti daga. Madadaal ti kudil ko. Imbag pa'y tigayam mo ani Felina. Tanagagat nga aggarden. Idinto tasika. Katsadot ka. Basta, diyak kaya tagigam iti daga. Dituyak latan balay. Imbag kumamad nog trabaho ka dito'y balay. Ngam saan mo? Di ka pa'y makaluto. Di ka pa'y tumulong nga aglaba. Madadaal nga ron dagiti dakulap ko naglabaak, nanang. Ibagak man daangan ti agpayso. Agur urayak iti agaram kanyak abaknang. Anya? Wan nanang. Nauma akon iti nakurapay a panagbiag. Napintasak, saan ka di? Iso asigurado nga dagaram kanyak abaknang. No mapasamak na ita, paikalay sa akon adagos kan kuana. Kat agbalinak to a senyorita. Mayawat amin akayat ko. Ti amin na masapul ko. Umadaninday ta, nanang. Ay na, Jane. Di ka agarapaap itibak ng alalaki. Tanakurapay kalaang. Kitap na sumaya at tibiyag mo. Agtrabaho ka. Basta, jak kayat tiag garden. Madadaal ti kinapintas ko. Filina, sobrang samot ng tigagat mo. Inaldaw nga da ka dito yung garden nyo. Manuel, no jak tumulong nga agtrabaho, di ba ikat kaasi datatang kan nanang ko? Ay na, nag-aasap ti lalaki ang makaasawa kan ka. Ngamin, nasingpet ka lang arudan, nagagat ka pa'y. Anya? Wan, Filina, Alakit din. Ingkan ije garden mo. Agur-ura yung dagiti mulam asibugam. Ay, sige nga rod, inakon. Ket, umayak to agpasyar iji balayo no, itulok mo. Umayak lang makisarsarita kan ka. Awan madakas na. Nasayaat ka matatao. Apay kit din asaan. Sumrag ka dita balay barok. At dadita ni Felina. Urayak latan arumwar, nana. May mayat dito paraangan, tana para pariir. Huwag gayam. Adawit ko a prutas. Para kada kayo, nanalita. Pinuros ko kadagiti mula ka prutas. Ay na, agyaman kami barok. Makatulong kada kami dagiti aprutas. Makapasalunat. Sige. Manuel, ada ka matgayam? Wen, Filina. Ala, panawan kayo diti paraangan Tainak mangisagana iti pagsangwan yaw. Kan ipan ko ijay kusina da iti prutas nga inyig mo barawk. Sige lang, nana. Sige, nanang. Kababain matkan ka, Manuel. Nangyag ka pa iti prutas. Manumot la day jay. Mangyigak to manen no lakat ta magustuhan nyo. Ay na, basta prutas, awan atrasan mi. Di uray mangyag ka iti mahisa asako a prutas. Wana, awan parikot iti dayta. Basta sika. Apay best friend, agar-aram kan ni Manuel? Apay? Sa bagay. Agbagay kayo. Ha? Anya nga'y tinakakatkatawa dita.
Ngamin, manalon ka lang arudan, manalon pa'y ti pakiasawaam. Anya ka diti dakas na nubilang. Ay, no siyak, agur-urayak itibak nang amang ikalay sa kanya. Anya? Sana kas ka ni Manuela, padak mo't lang amamirmirao. Nagdumata iti panirigan iti biyag, Jane. Siya, kontento akon iti kastoy abiyag ko. Nakurapayak laeng, ngam naragsak ti biyag mi asa nga pamilya. Okay, ngam siyak, sana ka kontento iti biyag anak urapay. Kat or-orayak tibak nang nga agaram to kanya. O sige, sapay ko tadan tumauray mo. Sige agawid akon. Amangan nga minoddan bak ng alalaki anapan iji balay, kat sapsapulan nak. Anya? Sige, inakon ha. Sige, Jane. Ay, agyamanak. Mabalinan nga apitan dagiti mulam mi anatang. Sapay ko mata na nga to ti presyo tinatang ita. Hello, Miss Beautiful. Ha? Anya dyan ang ngag ko? Kas labasit atimak. Ditoy, kumita ka ditoy. Ay! Ha? May sanga ansisit? Di ka buteng. May sa kagayam. Sana ka narangkas. Sipod na karuwara kiti pagarian mi nga ansisit. Kanain ka na makita dito yung garden. Kanamuak, Felina, tinagan mo. Kaya't ko di makigayam kang ka, Felina. Mabaling ka di. Ay, kaano nga tanga umay ti mangaram kanyak abak nang. Jane! Ano day, Chay? Jane! Adak dito yung sikikam. Basita parswa! Ansisit! Pumanaw ka dito eh! Aday wanak! Ang mga nudangrang na! Panaw! Saan ka dangran? Panasayatak nga ansisit. Kaya't ko lang di makigayam kang ka. Siyak ni Jess. Diyak kaya ti makigayam kan ka! Si ka may isang ansisit! Makigayam itikas kanya ka na pintas! Ay! Sana mabalin! Isong aday wanak! Naimbang nga oras mo, ading balasan. Nagtaaran. Iso day tuyat ti or-urayak. Anya ka di tinagan mo? Jane, tinagan ko. Sika, anya tinagan mo. Guwapo. Gardo tinagan ko. Nagapuak iji syudad. Uncle ko ni Don Gardo. Ni Don Gardo, akabaknangan dito'y lugar mi? No kasta, baknang ka matakas kan kwa na? Wala. Umay ka kadi agsapol iti asawaang dito'y lugar mi? Wen. Ha? Kasta kadi? Siyak, sana kadi ang magustuhan? Napintasak mo't saan kadi? Wen. Pudnot ako nam. Napintas ka, ading balasan. No kasta, sungbatan na kon, Felina? Wan, tanagagat kan nasingpet ka abaro. Isasong batan ka. Ay na, agyaman no kasta. Basta ikarim asaan ka nga agbalbaliw ha. Agtalinaod ka kumaan na singpet. Wen, ikarik dayta, Felina. Sana sikat ikayat ko babae, Jane. Namuak nga minasadot ka. Iso asaan asikati sapsapulag a babae. Anya? Agsapsapulak itinasingpet a babae. Daytay, saan nga importante kan kuha na ti kinabaknang? Sorry Ngam talaga asaan asika ti kayat ko. Anya day, Jay? Kung gunam, upam itang tagladladingit. Agraraman kami na makaasawa iti baknang. Anya? Awan ti mayat ta makiasawa kang kabaknang. Jane, maaglangin ti lalaki ang mayat kang ka. Anya ti kunam? No kayat mo tagbiag ka narangay. Ang trabaho ka. Saan ka katamang namnamay ti baknang ang mga asawa kang ka? Ay pagak kang ka, Jane. Saan ta kapagan ano ti lalaki? Gapo iti ugalim. Kunamlan na sino ka kapintasan launay. Hoy! Sikangan sisit! Aday wanak!
Jane, agbalbaliw kan. Tapno da lalaki ang mga yatkan ka. Ay na, maragsakan ak para kada kayo nga agasawa. Ngamin, nawadwad tinaglakwan nyo itinaapit yu anateng. Huwag nanang. Kasano, naggagat ngamin ni Felina. Awan inanana no labsan ti agsao. Uray si kamat, Manuel. Nagagat kamat. Awan sayangam nga oras. Iso ang napintas dagiti mulat Kat nawadwad tinaglakwan ta. Ay na, wen, gapuday ta iti panagtinulong yu adwa. Kat ituloy yu ti kasta. Agtinulong kayo nga agasawa ang mangisagana iti masakbayan ti pamilyayo. Hoy, Jane, yung katulungan tananang kapsat mo ititalan niyo. Apay ka di nga da ka manan! Kap na palagipan ka manan, Jane. Amom, napintas ka matkat. Ha? Wen, napintas ka, Jane. Tay talaan, tasatot ka. Kan nang namnama kay ti kinanam ay asabali at tao ti mangipahikan ka. Anya? Agbalbaliw kan, nadalalaki amayat kang ka. No kastam lang nga karura itibak na nga lalaki nga garam kang ka. Saan to Apollo sa mapasamak? Anya? Aggagat ka. Katuray kita dumtang ti lalaki amang ibatag kan mangayat kang ka. No kasta? Agpatakdar kayon iti bukod yu abalay? Wen, Jane. Anya? Katsi ka. Kumusta ka matan? Kwa? Kastoy? Nagrigat lang ti panagbiag ko. Nulakat ta aggagat ka. Saan ka nga agbisin? Ay, kinapod nuna. Nakaamiris ako. Husto ti ko na tay ansisit. Ansisit? Wan, agbalbaliwak ka nun. Tapno agbaliw mo ti biyag ko. Kan, tapno adamayat alalaki kanyak. Ha? Iso apadasak ti agbalbaliw. Aggagata kon. Jane! Ni, si kamat gayam, Jess. Kita ang dagiti bilit. Naragsak damang kitkita kang ka. Tanga dumida ka dagiti sang-sanga. Kankantaan da ka. Ha? Uray siya. Maragsakan at nagbaliw kan. Kas kita. At dakan dito garden niya ang mga sasikaso kadagiti mulayo. Wan, ngamin. Naamiris ko ti imbaga tay bak ng alalaki. Kastamot ang timbagan. Iso nga aggagata kon. Ayos nga rot. Mabaling kong dagsubli di pagarian mi. Ha? May sak matasadot iti pagarian mi, Jane. Iso at dinusan nak ti ari mi. Katimpala daw nak diti lubong niya mortal. Naskan ka nung at tasadot na matulong ak ngagbalbaliw. Tapno makasubli ak di lubong mi. Anya? Iso nga ita. Tadim nga kay di balakat ko. Makasubli ako ni di pagarian mi. No kasta? Saan kanton ang makita pay? Saan man? Umay kanto mo't lang sa rungkaran. Ituloy mo tagbalbaliw. Kat dumtang to ti lalaki ang may karikan ka. Gayam. Ituloy mo tagbalbaliw Wan, gayam ko nga ansisit. Ituloy ko ti agbaliw. Kat sapay la kuma. Taumay naktumanan sa rungkaran. Mayatan ti panagbiag yung agasawa. Nagpintasan ti balayo. Kan, makita kasan kayo ang marigatan iti panagbiag yu. Gapuday ta iti kinagagat mi nga agasawa. Wan gayam. Sorry, best friend. Ngamin, inuy-uyaw ka idi. Adayo gayam anasaysaya at ti panagbiag mo, ngamiti siya. Sapay ko matamaad da anak mo't itinapintas agasat akasken ka. Basta lakit ti ituloy mo ti aggagat. Kan ituloy mo tinasayaat nga ugalim. Tay kunadan, no nasayaat ka, addamot nasayaat adumteng iti biyag mo. Husto ka. Kat, sorry tasinaktan ka iti kalabas. Awan parikot iti dayta. Ag best friend talata, Jane.
Nagtultuloy ti panag-best friend, Dafelina ken Jane. Gapo ta nagaget, Dafelina ken Manuel nga gasawa, nagtultuloy latamet tinasayaat, apan nagbiagda. Ket ni Jane, intuloy namet tinagbaliw. Ken nagageten nga trabaho para iti masakbayan na, tanaamiris na. Anasay saya at matlaeng no agtaod iti bukod na alinget ti kinanamay ang masagrap na. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Virgie Paclay. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBCE Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.